Тижньовник пише o активностоch национално осовиту руснацох, а спатрени и мотиви сновanja Ruskej фондації Rute Norum. Na bokoh rubriki Našo mesta piše jak na lokalnim urovnju zažil zakon o zaštiti pravoh pacijentoh, a ekonomija o produkciji željenjavi u Đurđove. Kultura i prosvita informuje o manifestaciji Dni Mikolima Kočiša i 15. Ruskim festivalu malih scenskih formoh Đura Papharhai u Novim Sadu, a spatreni ih Viljkovo češki stan u ruskim vydavateljstvu. Mozaik predstavlja mladoho sportistu Vanju Homa z Ruskого kerestura, a informuje i o nahradzenih studentoh z nahodidnja Filozofskого fakultetu u Novim Sadu. Rubrika Ljud za rok i život čitačoh upoznava zo s Vladimirom Lačakom zo Šibeniku, tu i napis o 60-ročnici malženstva Ivanovej familiji iz Kocura, jak i nove predluženje feljtonu jak nje skapal rock'n'roll. Duhovni život zaznačal jak dočekani Svjati Mikolaj u Keresturskej parohiji i jak preslaveni kirbaji u Srimskej Mitrovici i Beogradze, a tu i ohljadnuce na obnovu troh križoh u Ruskim Keresture. Rubrika Sport piše o uspješnim zakončenju ješenskih časti peršenstva fotbaleroh z Kocura i zakončenju tohoročnih zmahanjoh u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov.